Unselmulkom minn għala f'xi taqlil. Tajjeb, l-ewwel Batunaw minħal qormi, spiċċajna. l-ewwel triq tagħna minn Għawdex, l-ewwel triq tagħna fix-xita bera sajjetti, imma aħna baħara Tal-Maltem, Tal-Maltem. żgur, ġifieri, għas għandi dubju. U l-ironija, x'aħna l-ironija tista' tgħid durmana, durmana, taf ma meħaltaw. ma' bniedem kull jom u butiġieġ. Ismu Sani. Sani, Da vera, Doluvju. Mux Sunny Day, U pero tlan. għedin triq il-village. Ejja, ejja. Sani, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Lilkom u kol. U mu Sani xej illum, eh? Emma jandem, sani. Vera, tidder, dejjem bid-daħqa. San, hawnhekk qegħdin il-qala. Int mill-qala, tħobb il-qala, tixtieq tmut il-qala, l-għaliex. Xaw trobbojt, minn dak il-mżajra. Ġifieri inti twilit l-hawnhekk ukoll? Iwa, għaxam. Aw, U id-dor twilit, u għil. ukoll. Id-dar? U jgħal tawmi. Tew mimma bħalek identical? L-għali wahda kien. Ma maħdax. ċekja li ussani il-prova, mux għet Le, 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 wahda. Ma maħdax ma. Ma dex maħna, isma san, inti kieku kelli ngħidlek x'inhu xogħolok? Jemma kanek ma namel l-affarijiet li jiġu għal Imma eżempju, tina eżempju san, ma ta' tajli li għamel l-affarijiet li ġolejna. Jien naf eżempju it-trakters issewwi. Mħaret, ħadejt. Ħadit kollox. Jiġi. Li tara bajnejk, tagħmel bidejk. Grazzi. Jiena naħseb li jiena minnaħa tiegħi blest. Les, mela jibdilli daqxej, jibdilli daqxej. Lo ħagġa s-sorina naqra dak il-muħrieta jisu fih xogħol. Fih il-mileage, fih il-mileage. Issa, u anka dak il-motor, l-għelu. Imma partijek, aħna għadna nqalbu naqra l-emmula u skoprejna l-inti dilettant tal-melħ u kol. Ejju, namel il-melħu għol. Imma da ġob jew nkella hobby. U li għak hobby. Namel Imma li xint għamel il-mela? Aħna dejjem mill-familja tagħna kollha nagħmlu l-miel. Allura għajna nagħmlu. U meta tgħidli mill-familja tagħkom kemm imorru lura eżempju? U l-bużlandu kien jagħmlu, Il-bużannu kien jagħmel il-mela. U x'jirrikjedi biex tagħmel il-melħ għax terġa' inti is-salini tiegħek huma ftit differenti minn għandna Malta, eżempju. Naturali, mhix biex magħmulin. Hekk kienu. Hekk kienu min-natura. Ġifieri biex ngħidu d-differenza, dak li naraw kaxxa dak kafferhom il-bniedem. Dak għamil il-bliedem, dak għamil bis-sement u jiġu forma ta' U kaxxa. tiegħek sebthom kif huma. Ejju. U x'inhi l-proċedura biex jiġi l-melħ hekk fi ftit? U l-ewwel tladdafhom fis-soċ. U meta da bħala żmien? U ġunju l-iżjiet, f'Mejju jkun jagħmel ix-xita għadu. U anke ġunju l-biċċa kbira. Ma skont il-weather kif ikun. Ġvien ngħidu li qabad waqaf il-Maltemp, insomma qabad tmur nibda. l-ħaġa tindifa. Tladdaf. U mbagħad timlihom naħsebu. U mbagħad ikalli riservar nimleħ biex joqgħod mal-15, ġifier. Mbagħad minn hemmhekk titfaġa ġażżor. Dan użaw pompa vuol dire anima. Ej, bidajna kien Qabel bidej. Il-bużannu bidejk kien jagħmlu. Bil-landi, mela. U tiftakru għak iż-żmien intu wkoll? Mela, kien nagħmlu. Għalax il-batija wkoll id-dum. Issa mbagħad mela għandek U mbagħad jinxefu. Mbagħad jien xef u tixbru. U tiġbru, u tżidlu xi ħaġa oħra, u hekk mbagħad jew kif inhu. tixbru. Titfgħu ħajjin xi flort l-ewwel fuq biċċa mżarsqa. U tixbru tieħdu. Imma mbagħad toqgħod tarġa' timlijiem. Sewa. Dak tarġa' timlijiem għal dal-boħra. u dak ċiklu kemm il-darba tagħmlu f'sajf eżempju. U dok sa xejn jibda jagħmel ix-xita. Ġifieri issa dan iż-żmien żgur li waqaf kollox. Issa jitnatfu. Jitnotfu jintilab bil-truq u kien la. Isma' u min għandu laqwa melħ, Malta jew Għawdex? Naħseb li jaw jen. Jelaqwa. Għax ma fex truq. San dan huwa bobket xajdulu dal-motur. X'bobkiet. Le, Xajdulu. Xajdulu. Motur. Ma motul, motur. motul tal-paduli imma. Tal-padali. 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 Tal-padali, ġif dak it-tiħdaqtejn. Imma di l-attachment di. Dik għal-kalba. Għal-kelba. Ġviri inti tal-kelba, Induna anka l-forma tal-patata tagħhom hawnhekk. U għax għanna ġat ħallijam. And you're Heike. I am Heike, right. Very pleased to meet you. Nice meeting you. So,
explain this to me. You help Sunny out. What is your role in all this with the salt and everything? What is my role in this? So I moved from South Africa to here, and there's a story behind Hold that. on, because this is. You moved all the way from South Africa to here. To Little Gozo, And exactly. how did that happen? That happened. We have big problems in South Africa because of crime, and I was searching for a safe place. So Safer than I see them, it can't be. I moved all the way through all of Europe, Spain, France, Italy, wherever, and I found Gozo, and that was That's it. And I love history and I love traditions. And then I met Sunny in the bar. So you met Sunny in the bar and I met Sunny in the bar and we started talking. I don't know, somebody introduced me. I think even it was the mayor, or I can't remember how that worked, how that was. And he told me what he's doing. And I said to him, hey, that is interesting. Please take me and I want to have a look. And we went, he took me, and I saw the hard work he does on his own. And I mean, Sunny is not 20 anymore. 24. And I thought, that's a no-go, that he is doing all this hard work on his own and keeping that history, what is unbelievable, what I think what we are doing, because nobody is appreciating the history. Where the salt is coming from. Exactly. So I started 4 years ago, and every summer we do this thing together. So now it's you can't call it Gozotin salt anymore. It has a tinge of South African in it, with some German as well. you love doing it. I love doing it. It is like we are really working hard, but only thinking about we're doing the same work on the same place where approximately 1,000 years ago they did the same with the same tools. We don't have very, It's the sun. Sophisticated tools. But Exactly. you just added the pump. and that is just for Amazing. me is just I feel very privileged to do that. San, il-pjazza post li ħafna minn nies jażlu. U inti għażilt propju dan il-bar xkejken fil-pjazza. Ħobb tiġi hawn. Niġi l-bicċa kbira kull-jum niġi. Wow, kemm propju il-post fejn intqajt ma' Hiker. This was the place, right? This was the place. Was exactly. this the table? No, it was the bar actually. Alright. San, x'tagħmel fil-pjazza jekk inti ġiet intaqa' mal-ħbieb? L-bib u nisu tazza birra, u nitkellmu. Hawnhekk tad-dija. U minn Hey, it's a look. Thank you. Sunny, dan huwa l-prodott finali. It's the final product, yes? It is the final product. And it's so real, not wow. It's not processed. Oh. Yes. That's, No, wabjak. Mela, San, ħajkoll insaqsijilek. Li kieku ma konx mill-qala, naf li ħatajt li diffiċli għax mill-qala jena, imma li kieku ma konx made in qala fej kont kun made. Ġifiri. Li ma postiħor tippref Aktar n-nadur. il-nadur, Free. ġiex passi. Ġes passi, jaha. Xej, ma Mela. toħroġ mill-erja. Il-ġimma d-dela għana mmorru san-nadur u ħanaraw il-min ħansibu biex idawarna dawra man-nadur. U nisperaw li nsibu tempo ħjar minn tal-lum. Xejn kun nistaw vera nduru, mux noqdu għall-uħ. Grazzi. Issa dawna Grazzi ħafna. Thank you very much. Għalina, grazzi. Ħadu Agost il-marara.